Twongeye kubirizaho bakunzi ba Master TV 1 tubasuhuza aho muherereye mwese. Nimba uri musha muri studio zacu turagusaba ko wakora subscribe. Uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 tugiye kubagezaho amakuru y'ibyaranze cyangwa se y'ibyabaye y'intambara yabereye i Murenge uyu munsi wa none tariki 5 z'ukwezi kwa munani. Kuva mu gitondo Mayimayi na FARDC hamwe n'abambari babo FDLR abasirikare b'u Burundi bose bazamutse bava mu Rurenge babasha gutera ibice bikikije Minembwe zose. Igitero ca mbere bakigabye ahagana saa 11 ya mu gitondo bakigabaho bita Kwirumba. Kwirumba hangaha ni urubariro rw'amarango yose uva za Gahwera ugatambuka ugakomeza za Munyi za Masha aho ngaho ni imbere ya za Munyi, ni ukuvuga aho ngaho uba wegamiye Rurenge cyangwa se nirango riba ruguriye mu Rurenge iyo urumanutse ni gukomeza ukaja mu Rurenge. Aho ngaho rero mu gitondo ca kare nibwo Mayima yaje gutera baza ari benshi cyane ariko bw'amahirwe babasha guhura na OP cyangwa se n'irondo ryatwirwaneho rirabarasa kuko hari irondo rikomeye cyane bari basubizayo batarabasha kugera mwika yatwirwaneho iri muri kano gace ko Kwirumba. Gusa nubwo basubije inyuma ntibahise basubirayo ahubwo bakomeje guhagarara ku marango bagenda barasa imbunda za musada z'amashinigana za 12 basheringa. Gusa Twirwaneho n'ubundi yakomeje kugenda inyonyomba irabirukana bakura ku dutopu twose bari bigaruriye bikonera inzira y'Ururenge baja aho bita za Gisanya. Gusa ntibyatinze n'ubundi nyuma yaho ikindi gitero caje kwinuka gitera aho bita za Nyagishasha aho ngaho ni imbere ya za Biziba naho kirahatera naho imirwano bahateye ko masaa 7 za kumanwa. Gusa kugeza amasaha igitero nubwo bakicirukana gusa ntabwo umwanzi yaraje kuri na Nyagishasha ariko nawe babashe kumusubiza inyuma yari yaje nawe afite imbaraga zikomeye cyane. Ikindi gitero n'ubundi naco cateye no munsi wa none cyateye aho bita Rugezi aho naho ni mu burengerazuba bwa komine ya Minembwe kuko mubibona muri za kamera. Iyi ni Rugezi rero ni igitero no munsi wa none caje gutera Twirwaneho ikorera muri Rugezi. Gusa kuko mubizi Rugezi banze kuyiheba ariko bazi ko Twirwaneho ihari taho bashobora kuyica muri humye cyangwa se ngo bayinjirane. Twirwaneho iri muri Rugezi barayisonye yose uko ingana mu buryo nta mwanzi wo korosinga ngo araza agere kwika byibuze bya Twirwaneho ngo abe yaharasira cyangwa se ngo abe yatwika ikayabo. Ibyo ngibyo bahora barangiza Rugezi cyangwa se barangiza amaka Twirwaneho ariko nta na rimwe bazagirirwa ayo mahirwe kuko bayitaho na amahirwe nta na rimwe bazabasha kwinjira. Andi makuru n'ubundi nuko ibi bitero byaje ariko kandi ikindi gitero naco kandi gikomeye kiri kwisuganya gutera Mikenke. Iki gitero kaba kiri kuri Biraro Mbiri kikaba kiri hakurya ya Biraro Mbiri aho bita zagwitsa kuku niho hari igitero kiri kwisuganya. Ikindi kiri kuri Point Zero ndetse n'abandi nabo baraho bita mu Gipopu. Ico gitero naco ntituzi uyu munsi nibabwira kidateye ariko ntibizageze ejo mu gitondo naco kitabashije gutera. Rero nuko byifashe mu karere ka Minembwe tubasaba gukomeza gusabira akarere kose muri rusange kuko umwanzi ntabwo ajyamye ahubwo afite umugambi kuryagize kuva kera kose wo gusenya imurenge hose hakabasha kuba amatongo. Gusa nubwo bimeze gutyo Imana Twirwaneho biracari Murenge n'ubundi birabitero nabyo bizaza gutsindwa kuko bisanzwe bigenda. Rugezi naho imirwano yatangiye kumanwa ariko n'ubu iracarimo. Gusa umwanzi yataye kugenda asubira inyuma mu bice bimwe na bimwe ariko yaratarava muri Rugezi yose. Rero nshuti bakunzi ba Master TV nuko byifashe. Andi makuru tuzayabagezaho ejo mu gitondo tubabwire ko urugamba rwaje kurangira.